na Kithure Kindiki. Kiharo-inĩ kĩa General Kago taũni-inĩ ya Kangema nĩkuo mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki ekumagarĩtio nĩ atongoria matiganĩte akiuga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrutĩra Akenya wĩra no ti rĩa kũhũra ũteti o gwakia na gwatuka. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ munini wa mũtongoria wa bũrũri augĩte kuma mũtongoria wa bũrũri William Ruto oya matamu ma wathani thirikari nĩ ihotete kwarahũra wonjoria ũrĩa wahutĩtio na njĩra nene nĩ mũrimũ wa COVID-19. Sio ati Rais Uhuru Kenyatta hakuwa amefanya kazi. Uhuru Kenyatta alikuwa amefanya kazi kubwa sana, lakini vile ile janga la corona lilikuja likafunga uchumi, kukakuwa hakuna kazi inaendelea kwa miaka miwili. Hiyo ndio ilisababisha siku ile Rais Ruto anachukua usukani uchumi huwe katika hali mahututi. Na katika miaka mitatu ambayo imepita, Rais Ruto ameendelea pamoja na sisi zote katika serikali kujaribu kusawasisha maneno ya uchumi. Na mnajua mahali tuko sasa sio mahali tulikuwa 2022. Oho Kindiki nĩ athingatĩte Akenya kwĩyandĩkithia ta aikia a kura nĩguo gũkananyita itemi gĩthurano-inĩ gĩũkĩte mwaka wa 2027. Kindiki akĩoya kanya gaka kuga nĩ egũtigĩrĩra kĩharo kĩa General Kago nĩ gĩgwakwo nĩ thirikari nene. Hii stadium tutaifanya iwe kiwanja mzuri, vijana wetu wawe wanachezea hapa jameni. Ama namna gani jameni? Si Kiongi amesema tutengeneze? Na ni mtu mzuri. Si Deputy Rais amefika hapa? Sasa watu ya Kangema, Deputy President atafika Kangema, General Kago Stadium, alafu ibaki kuwa hivyo? Si lazima tutengeneze? Kwa heshima ya wale mashujaa wetu wa Maumau, wangapi wanasema tutengeneze? Mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa akĩranĩra atĩ taũni ya Kangema nĩ ĩkũheo mbeca budget-inĩ nini nĩguo gũkorwo ĩkĩgunĩka na barabara cia rami. Kindiki ekumagarĩtio nĩ ambunge kĩhĩri arĩa manyitaga thirikari mbaru. Kuna watu wanatuharakisha hapo na siasa mingi. Siku ya siasa inakuja my friend. Na wewe unajiita shujaa wa siasa, utakutana na fire. Utakutana na nini? Hawa watu hawezani na sisi my friend. Watu wengine kiburi ndio wamejaza na wanatuongelesha kama wametoka mbinguni. Si kila mtu kiongozi atatoa rekodi yake ile alifanyia watu ya Kangema akiwa kwa kiti. Wakĩigua kamũhwa ngunyera nĩguo ngururĩrie na nguthererie tondũ gaka nĩ kanyakohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi.